Ustaz xwazim destpêka pevîna me de xêratinê bi mûmin xêratin sevîtkin baş be. Ji bo kesê wêna sinatin karin ji kelma xwe bime xwe bime binnaskirin kîne şikûne çûkarî dikirin kurta sema xwe bime binnasin baş dikirin. Spas rêz û silav ji we re û ji temaşevanê we re jî û kesê me guhdar dike û me dibîne jî ser ekrana we. Ez Doktor Edhem Başo me ji Kobanê me min karê siyasî ji sala heştê de dest pê kirî heta roja hîro. Gelekî wexta xwe min Partiyê Kurdî de kar kirî. Ez giştime Partiyê Kurdî de heta polîtbîro jî giştimekê ye. Dû wêra min dev ji karê tenzîmî yanî organizî bara dayê ez mam kesekê ser bixwe. û ez hîro li vê derê me ez wek dixtorekî bijîşkê Kurd li vir ez dixebitim jî. û ez cartî tikilê me miletê min re heye û ez darim nav miletê xwe û tê tiştê hema Kurdkî ya kan bêje. Ben li Sûriye min xwandina xelas kirî piştî wê ez derketime li Moskwa min tib xelas kirî dixtoriya xwe. Ez vegeriyam nav miletê xwe. Pamasa bu zanin Sûriye şoreşek pêk hat gel xwe berda qadan meydana daxwaza mav heqê xwe kirin ev çend sala jî ev hewlên şoreşê berdewam dikin her çiqa kuştin rewanin vir de wê de çêk bin. Di taliyê de biryarek hat darîn xebat bê dest pê kirin xebatê meke qanûnê yasayî û di vê xebatên yasayî de yê qanûnî de cî bê darîn temamê qewman wek Kurdan, Ereban, kesên misilman, ne misilman xebatik dan dest pê kirin. Ez dixwazim vê yekê pirsim di nav va xebatê û hatina dest pêkirin de li yên Sûriyê de Kurd bi çawa cî digirin gelo nûnelên Kurdan di wê meke qanûnê de tên temsîl kirin. Yani bêjin di qada nav netewî de Kurd tên muhateb girtin gazî wan dikin ji bona vê xebatê ji bona go îstiqrar xwe li Sûriyê bê ava kirin. Belê spas ji pirseta re. Şoreşa Sûriyê 2011 da dest pê kirî di meha Azarê de. Berî wê Kurd cardî jî li qarşî ew li hemberî rejîma Beşar Esed ketin 2014 serhildana Kurdistana Sûriyê ji Qamişlo de dest pê kir heta gişte Şavê. Lê ew her du tiştê ku çîbûne 2004 Kurd wek dibê ew benda tirsê ser wan rabû. Li kêleka wan jî Arab jî wergabûn. Didî ew bihara Erebî jî çêbû. Em hatin giştin heta berî li şoreşa Sûriyê de li Herêmê Kurdî di hêzê siyasî çêbûn. Hêzek yek jê Encumena Niştimana Kurdî û hêza di jî tev a eskerî bû jî PYD û a Dorwan. Ew hêza me Encumena Niştimanî Kurdî li gel tikilê wan li şoreşa Sûrî li şoreşvanê Sûrî hebûn. Li çi li Der'a, çi li Helebê, çi li Hema li Himsê hebû. Tikilê xwe bi kesê dijî rejîma Esed re hebûn. û ê navdewletî jî hebûn van re. Lê ew hêza dîn tikilê xwe bi rejîmê re hebûn piştgiriya rejîmê kirin. Ereban li vê derkê ew kesê muarid opozisyona Sûriyê باوریê xwe bi hinekî Kurd dikirin bi hinekî nav dikirin. Mesela Kurd Encumena Niştimanî dikir ji ber encuman bi wan rabû. Encumanê gavê ku rêja înê derketin seknandinê meş di hindirê bajara da li Herêmê Kurdî wek li Herêmê Erebî dibû Kurda jî û dikirin. Lê ew hêza dîn me got hêza PYD nahiştin got ew şoreşa bi rengî bê. Heta hatin li ser meydana Sûriyê gişkî opozisyona Sûriye Erebî a çêbû Kurd jî yek ji wê dendirê wê da bû parçak ji wê parçî bû yanî ji cêre bi Erebî dibên îtilaf li Quwa Sewra yanî wek bê yeketiya hêzê Ereb hêzê Sûrî dijî Beşar. Kurd jî yek ji wê bi navê Encumena Niştimanî û navê ê serbixwe dendirê wê hêzê da bûn.
د واره نتویدا دولی دا انترناشونال دا کرد بوان را حاضر بون حتی گشتن کرد چون اوجوات الجنیف چید بون کرد بوان را بجنیف بخورتلغی جید کرد دکتنی یعنی اکتیف بون کرد دهندری و حالات دا yani ve opozisyon. Hero lejbo dastura Suriye no. Suriye mustakbel Suriye peşva yani roje ben. Ew sed û pênc kes êjmar hatin ji nav opozisyona Sûriyê derxistin. Ji wan sed û pênc dî pênc ê dewletê bûn, pênc ê opozisyonê bûn, pênc jî ji ê nav dewletî bûn yani ji kesê sivîl birûçûn. Ji wan pênc jî derxistin çel û pênc. Ew çel û pêncana wê rûnin ji bo destûra Sûrî têda rojê bên ew kirin. Dendirê wê de Kurd jî hene. Dendirê wê de Kurd hene. Ji wan çel û pêncan daxistin 15 yani êjmara matîmatîkî. Bu 15 cardî Kurd dendirê wê de hene bi navê Encumena Niştimana Kurdî dendirê etilafê de ne. Etilaf jî yek ji wê ew e. Dendirê wê de yani got sibê çi ji wedê Sûrî ra bêstandin dibe mafê Kurdî ew kesê mêl wê derke ji bo mafê Kurdan ew jî daxwaziya xwe dêmin nêrandina Kurdî di wir da ew kin. Yani hêro bi raya min ez dibêm tiştek li Sûriya nû rojê bê li Sûriyê çê nabe got heger mafê Kurdan nagê bi serî. Şimdi o sırf xebatên li Sûriyê hêjî bi şeklekî çalak û xurt berdewam dikin gelo. Yani xebatê bi nû tê kirin ji bo got او yani tedê xebata li Sûriyê di renga çêbû, rengê aşîtî çêbû û rengekî jî tedê selah û şer û tifang û koştin û li deverine hebûn. Lê ew tiştê got em dibên yani mesela selah û koştin û çek û erna teng bû gêşt best mentîqa herêma dikevê Idlib tenê ew hêla Rojavayê Sûriyê li Başûr. Wê derkê tenê çêbû el Bakur. Bitirî wê niha deware polîtîkî da ne. Yani danûstandirê wan nav dewletî da va dewletê li dora Sûriyê ê got xwedê qerarek û kan li ser erdê Sûriyê bistînin danûstandin bîtir bi wan re. Yani çi di nav dewletê Erebî da, çi di nav dewletê li kêleka Sûriyê, yek jî Tirkiye mesela, yek jî Siûdiye, yek jî Urdun tê da heye mesela li Mesrê. û ev dewletê hêzê Ewropî jî yani wek Amerîka, bata Rusya, Fransa danûstandina ev opozisyon bi wan re ji bo got bigên qerarekê hinek dixwazin yani tedê heta roja hîro belkî Ewropî û Amerîkî ve dixwazin û bi qerar jî yani dixwazin merhela derbasbûn intîqalî ji dest beşar here dest kesê geyrî beşar ê got nav bilata قبول دکن بگه وانا یعنی او کرسیا وقت به سروکی سوری و توا حکومتا وی ل هناك هنجی ناخوازن ویرانگی مثلا روسیا و مثلا ایران جی او جی آلیکاریا رژیم بشار دکن ناخوازن زوزو بشار دست خبردن دبی ام هر نه انتخاباتان seçimi helbejartine u dura ama mesela desturi yapkın edin dibe na dibe dest yani başar here şuna başar keve duvera ama her dedi devrda fark naqaba İran و Rusya çet xwazan و Amerika و Avrupa tava Suriye opozisyona Suriye çet xwazan yani fark yak xwaze seçime her ki edin dibe na bra seçim ne davi yani aslında qala opozisyona Suriye kir dişore şeyden ne xwasın mesela peşivanki ama Kurdat kir Kurdistana Suriye eftişi bizanin li heremên Kurdan dixwene eşîrên Ereban hene eşîrên bihêzin rewşa wan eşîran mesela destpêkê de diğer Kurdan hereket kirin li dijî rejîma Esed ana rewşa wan çawa ye hêjî diğer Kurdan hereket kirin yan ser dixwene yan jî mela xwedane ser rejimê nedane rewşa wa dawî çi di nav opozisyona Sûriyeyê yani em veger ser aşairê Erebî, eşîrê Erebî berî şorşa Sûrî
alîkarî Kurdat kirin. Yani yek jê Şemer têbîra min e di sala berî şoreşa Sûrî Mesûdê Barzanî Serokê Mesûdê Barzanî hatibû ew hadî diham li wê derkê Erebe ê Şemerana şêxê wan dora şêst heb ez şerjê kiribû gotibû heger ne ji tirsan ji Xwedê ve min e îsan ji te re şerjê kirine ji ber di yek di şoreşa Eylûlê de a Barzanî wana çûbûn alîkarî jî kiribûn û belkî wextekê wek dibê baran li Sûriyê nebaribûn Kurdistanê derî xwe ji wan re vekiribû ji bo pezê wan re tikilê xeberê Kurda re hene beriye ve lê hîro ew Ereb jî bûne di ciyana hinek hene tikilê xwe welatkarî bê bi sê jî hebin hinekan tikilê xwe hene peyder re di hindirê îdara kontona Qamişlo ew diham niha bi wê îdarê de serokê wê kontona ye êdî diyan Ehmed Cerba heye ew jî Şemerê Ehmed Cerba di aliyê mesela wan û Encumena Niştimana Kurdî wan jî bi hevdira wek hêzekê çêkirine niha hêzek siyasî yani êdî diyan Ereb ne hene li hêla dêrê didiye ew Erebê hêla dêrê jî hinek ji wana bekaran çûn bi alî rejîmê re sekin yani û zêdî vê jî hinek Seûdî jî alîkariya wan dike bi peran û bi ew naxwazê ne bi rejîmê re bisekin û ne bi Kurda re bisekin yani didî vatişana jî nayîro hene yani bes em bê wek ê Kurda re sekîn ne bi çek û bi kesê xwe bi rejîmê re nawerxwasana Mesela mesela opozisyona Suriye'de meşhur berdavan ki ve despeka xaftina xwe de ve opozisyona Suriye'ye di nav Kurda de du beşin di kom ji wan re pêşwantî dikin yek ji PYD jî enekese mesela di çapaminiyê de derdike evê va çend rojên dawî de di navbera enekesê û PYD de gelek zêde hevdîtin tên kirin lê navaroka van nayê zanîn gelo di encama van hevdîtin nan de li hevkirinê çêbûye yan çêneviye nayê zanîn gelo derheqê vê mijarê derheqê hevdîtinan de agahiyeke we heye hûn dixwazin çi bibêjin derheqê ve hevdîtina de destpêka şoreşa Sûrî de yani didî peyda me got bo hêzek eskerî ew ji derva alîkarê wê hene piştgiriya wê heye rejîma Beşar piştgiriya wê dike İran piştgiriya wê dike belkî heta demekê Malîkî jî hikûmeta Iraqê piştgiriya wê dikir em ne duya wê dane yani em ke Kurd yani xwe divê em di warê aşîtî kevin neqeba ev çi peyda çi YPG çi encumane yani ê fikirê miletê me bengaz ew li herdê darin destpêka şoreşa Sûrê yani salek derbas bû ew nebû ew peymanek li Hewlêrê çîbû tifeqek neqeba encumanê û peyda çîbû a Hewlêr yek di binsiya Serok Mesûdê Barzanî de çîbû ew hebra em bê hebir yani qelema hane pê ew tiştê xalê bû nivîsandî levdû kirî ew e hîn ziwan nebû û hîn dikanî bêjî ew qiyada ew rûşxandinê ha levdû rûştîn hîn li wî alî bûn ew dango yani wek levdî nekirin peymanekê a didiyan Hewlêr çêbû car dîne asisiyan dihok li dihokê çêbû car dî pêk niha Amerîkî piştî wê jî a çara çêbû a çara çêbû li dervey Kurdistanê çêbû li dervey Sûrê çêbû li Fransa çêbû binsiya Fransiya da çêbû şeş meha dirêj kirin şeş meha dirêj kir endamê Encumena Niştimanî Kurdî diçûn li wê derkê û ê peyda jî diçûn li wê derkê û digot bira sirriyet tê de hebe sirriyet tê de hebe dernakeve gotin heta ew jî bi serî nebû heta erêkirina Amerîkiya ji wê rûşxandina li Fransa hebû û a İngilîz jî hebû digot em vêrana vê halê lê ti caran bawer bike Amerîkî û Ewropî ve bi wa xwasteka te Kurdî narin serî yani nakin yani pêk nayînin diye em kanî bêjin 2017 referando çêbû Dedi Kurdistanek çêbû yani bu devletek û serxwara di xilalê 24 saeta da dedi Amerîkiyan wek bê pişt ji
Kurdistana Başur Beradan حشد الشعبي هاد جيش شنغالي وهاد جيش نيزكي كركوكي. هذا كان سرودا بي كردي سوري. أبرش كندران هاد شش مهارو زيدي شش مهادا بسيا أمريكا دا تشيبي وكردجي يعني وقت بي جيش كيلوي داريد نيرنا. كاوي وقت بي آلا سبيل وردك كبي يعني جيشنا بحضرت هوا. برا من جبر دجي بقولتي ناقينه كي وأشجار ديجن ناقين سري جبر. نها خالق بهدرا داون ساندم سروي خاله جيشتنا دل خاله بوليتيكي سياسي او خاله سياسي ام هيروج ريجيما بشار چت خوازن و ج اپوزيسيون سوري چ نيراندين مر سروا حردوانا بيفي و شورشا سوري و دولتا مثلا الدوراما سواء تركيا سواء العراق يدين ام شاد بين لي خالنا هنا خالي جرينج اهانا غورسراون او خالانا هشتن داوي يك جي خالا ekonomi, اقتصادي او هشتن داوي ديان لشکری هيرو هيزه انجمان جي پیشمرگه روج آوا هنا لکردستان باشورن و او هيزا بچرنگی درواس به برای من هناك گوتنه قيادة پایده هبو ابناف ناكم وانا يعني كي يعني كما شبان قانون شورا بلين يعني قلتن قو ام قبل ناكن پیشمرگه وارن بجروب درباسه تفهيزا يبكبن دبي او بين تك بتك درباسه هندري يبكبن قبل ناكن تجاران قو ويرنجي هر دهيس تفردوبن تك بين اف يك يعني يك جي پیشمرگه يك ايكونومي مثلا خواندنا لدبستانا دبي يعني او خواندنا فلسفه عبد الله اوجلان دبيجن فلسفة السروك أو نادبين أو فلسفة داخسنا دبستاني هندراوي دي خصوصا نيري يعني هندري باجاري قامش له يعني تكاني بي د مدرسة تدا هنا دبستان تدا يك آري چيما بشارة ويك شي فلسفة عبد الله أوجلان سروك أو كسي الويدر كي قيادي الويدر كي بياده و لهريمي ديجي زاروكي خودشينا لمدرسة حكوماتي رجيم بشار شاننا حلبي شاننا لاذقية الكوبري نيشنا ولا القامش له يعني حتى روجا هيرو ناف دولتي بوه فلسفة هان اعتراف ناكي تزارك خوبش نداره خلاص كل مدرسة لكس قبول ناكي دمه اف نقطة دويرا مثلا تجنيد عسكر ايه بعمري تشوف ده حظا يعني عمري وي داو 14 سال 15 سال ويد بندارنا عسكري شبر فيجي انجمانه جو دبي فيجي تراكي يعني فيجي ام قبول ناكن بود اساسيان تكيلي وان بكك ام ككرد سوري هيرو شورش سوري از احترام دكم لكرد كردستان تركيا كردستان باشور باكور روجلات ازوان احترام دكم ام بريه هبدنا دبي تكيلي ما بهدر هذا ضمن دهندري احترامك ضمن احترامك واست احترامك وامكان بهدرا وقت بين مشاوره بكن تشتغلوا جرجن يعني سرودا كردي بس اس قبلناكم يعني تل صار من تشنا يعني وقت دبي تجمرا بيشتي وفيرانجي بكي يعني فيرانجي بكي تفيرانجي نك اس قبلناكم ما قلت تكيلي انجمان دبي تكيلي خوش هكاك دبي قدكي واجب قدنا كرن براي من او شكوندنا وان نارب سري وحتى أمريكي جي تدي هناك لها أمريكان أو كسا باقانة دروا أمريكي لفيدر كيبو بركسيارا وان يعني وقت بي لسر أو إشراف ذكر لسر في روش قادنا إشراف ذكر يعني بنسيا ويدابو أو شو تدي أمريكا دو ولا الباما سيتشم نهاية وأم حتى إدارة ما تشيد بي وأما وزير ما يندر كبي دروا أما جاردي بشين ندوي ويدا يعني إدارة أمريكية سياسة ويدا دي جرا بلان ويه بينصار ونظام ودريش كري يعني أو بس ودا كردي برأي من يعني حردو هيز ناقينا هذا لسروا خالي جرينكن يعني سي خالي جرينكن ناقينا هذا عشان بنوصل مقالة أنا كسيكر بالبسول رادن أنا كسي هاتم درت كرنا شقامنين برادار ما نونر ما ين أنا كسي اشترى بيدل هاتنا قرتن ولا غادن مثلا روجي برادريا روجاوا
تخویانی که دابو اما گرتین داعشی و یه انا کسی بدن یه داعشی خاتم بردان لی انا کسی ناتم بردان کلو سدمان نبردانی لهر نکرنه یان تشتکی دی دبن ویده سنه ما دلال يعني حتى روجا هيرو بايدا دبيت كسي قرتي انا كسي الجنب له حتى روجا هيرو يعني هنا لسر يعني قيادينا دندري انا كسيدا وواندانا حتى روجا هيرو تنزاني مرينا تنزاني صاغن واب بارتيا سراكا دندري انا كسيدا هوالي وان قرتينا هوالي يكتي كردستان سوري قرتينا للجام بايدا لبايدا برأي من ناخذ الخوا وقت دبي اثبات بك انه فا قرتين قرتنا يعني دولا صار داعش دي افكاسي ميا كرد نكسي سفيلون يعني كسي تشكرانا كربون لهامبري بايدا او لهامبري رژیما بشار یاجی لهامبری یپکه رانا کربون کسی سفیل بون یعنی او کسی هاتی گرتن لجنب پیدا و حتی رو جایرو سال 2011 حتی رو جایرو وانداینا چک رانا کربون سلاح رانا کربون اما داعش جپیدا کشته بون جکردا کشته بون امنا به پیدا یعنی برای امنا بین بس پیدا تنه جکردجی کشته بون جکردجی گرته بون ارنا هیرو نه بس bu grupان هاتن بردان وهيرو تدي او بركي سياسة طوان جبيرة يعني والله اما او قامبا هول اما فالا بكن ورنا بركي او جي وك ترسكي تدي امريكيان ويان اوروبيان او حتى تركيجي يعني اما بردنو وراجي جاردي وك كانوا ايش داعش فدقري الحراق جاردي اكتيف تشيد بيرنا بركي اوروبي وامريكي جي والله شيتني جوفردن كابينت شجرجا وام علي كاربن تدي آلیکارجی گور معلومات انه کس آلیکاری قامپا هول ناکه یعنی جو دواره دی اکونومی دا پیگرگن تختور گرگن پرگرگن خارن بلکه کس آلیکارجی ناکه لام ند و نقطه دانه تدی نقطه کنه گلی که ولو گلی که واجی خازه لسر خو يعني أول كنا نقول إنه والله كرد جام قرتينا. عشان ما وصل القرآن بوريك السر قامبا هولي وكبو جنابي وجد زاني أنا لحرم كردان ويوم كود كنترولا بيدي بخدنا قالك بيرين نفتي هنا نفته كي قالك دابنا من ده رجعنا بحزانهم برميل نفتي للخصم قالوا برميل تفروتن يانا اگر بفروتن شكيلة تفروتن پرهیوش بو کردات خشکل ناجیه که دیره تچن مثلا وکر با جنابی وجد زانی تچن مهین بوریده لسروان بیر نفته آلوزی و گنگشی که مزن درکت حتی امریکا دستانی سروان و آنها پیده پارس مانی وان بیرین نفته کی کلو فیدا و نفته شبونا کردات بکرانیم یانجی امریکا پیده شبونا برجماندی اقل ویدر بکارتینی روش چاوه دویم چاو فرنده مثلا سنة وقت قلت هيرو أو بيرة حتى دريمة عربي داشي يعني هيرا الرقة نقبة رقة وديرة داشي أنا خنجة ريمة كردي حمود بن دس قصد وفايدة دنا يعني أو إيه فايدة جي دبني نكرد فايدة جوا حالة دبني حالة نفط فايدة دبني بيتر وماقول يعني خالي أنا ماقول مثلا پیشمرگا و پس مثلا اکونومی یک شوا اکونومی حالا اقتصادی پیدا و انجمن امریکان بگین هده واج یک جه سال 2012 او دست پیدا ده و حتی روجا هیرو و کس نزانه حتی او پرانا او مازوتا و او نفتا و که دارن کس نکانه یعنی جوانا محاسبه بکن هرما کردی سبدا زوستانه يعني ملت داراتش كينه وصوبيا في دقي مازوتنا المنطقة هريمة كردي دقي هريمة عربي وبلكي بالصدا جارها تانك درباسها بارجيمة دبن جباب هذا لفي داوي أمريكان بلكي ياسع كرن منع كرن درباس به إذا ديان أمريكي لو هذا كنا هيرو جبو مناطق أو هريمة نفط تنت إذا وكذا الهرم دي أمريكية تنانا أمريكيان خواست أو اقتصاد سوري كردرت كذا
ji منطقه هرێما جزیره دەردکەوێت هرێما شەرقی ڕۆژهەڵاتی فەرێ دەردکەوێت چ نەفتە چ زیراعەتە مەسەلەن گەنمە جێیە پەمبۆیە لۆ دەردکەوێت ئەمریکی لۆرە بکرن وەختێکێ ئەو هەرێما دچوو هەرێما کوردستانێکی ئەو نەفتەوانە و دوورەژێ بەرکی دەرباسە تورکی و دچوو ئۆرۆپاژی یعنی ئەو هەموو دارێ جەم پەیەدا بس ككرد فايدة يعني ملت كرد فايدة جينا ديتن لا عشان موسى بدي بسيط ديكن وقت بنظامين بان سالين دانيلج طرف تركيا و دو اوبراسيون ده حركات هاتن دست بكرني جوا بناء تشقلي زيتوني ديجي بناء حركات اشتي لكردستان سوري وكان حرام انا بدون كنترول وانا والوان دران جيش الحر ارتش آزاد سوريا حاكمه قالوا رفشا داوي كشير الانسان حاله ممنون آسایش آبانی باشه استقرار هي یا نه قالوا ده حتى كده تزانينا وهي قالوا ارتش آزاد برای من برنامج بس باعث ہے قرار داوی ام تركي رو بن دسي تركادي بن دسي دولتها تركيا يعني ارتش آزاد هيك ارتش آزاد العفريجي هي والجريسبيجي هي والسريكانيجي هي اللي برس اوا داوي قريدان دايم استادنا داوي دست دولتها تركيا دي جبر عسكري تركي جرورها واستخبارات تركي جرورها برای من او کسی لور ارتش آزاد لور نکانه تشکیل بکه به مشاوره خواه به حکومت ترکیه را هبه یعنی گوته نبه نکانه بکه مثلا المنطقه عفرین ريما عفرين نيزيكي هاتاي والي هاتاي او قرار لور دده ويتشبه وچه نبه نبه آده ديان ملت رازي نرازيه ملت ويچه رازي به گویک جغوط آهاتی و داروی زیتونه قد که داری زیتونه ای 50 سالی قد که و زیت آوید به داره و ته عرضی وید به داره و عرضی وی ملک باوا دا ام نبین کردستان ام نبین کردستان عرضه که دوی داره دا و 50 100 سالی وی کسی دوره یکی جغوط آواره یانش حمسی آواره وی عرضی به هره دست خبسر ده و نیرم بلت کرد لور آتور او هره دکان خواه که زانه یکی حبکی زنگینه یان پریوی هنه و وی بگرن و خوکی جیبسینه قطاب جیبسینه جبو والله $10,000 15 20 $50,000 دیگه که یعنی پرا جیبسین فملت هريما عفرين يعني برای من کس ورقصان نرازیه هیروته خواستن جو حکومت ترکیه يعني هاگر یکی حواله پیاده حواله پکه یعنی حواله تیروره برا بگرن ملت بیجی برا واره گرتن سوژه وان بیله بکن برا بگرن بس بي والله عرضه مهي ويا عرضه كمنات يان في عرضي بده منا يان جيازه تبغون بحبسكم يان فاداري زرتيه تيب بده يان تبكم ويا ملت برايا من نرازيه جويو منطقات لا بيجي تدي هنيه او جي يعني تشكي ملت كرد نور ظلم دبي زور دبي ملت كردجي اي لو حرسه هريمه ماغوتي وحتى روجالات فراد گشكي نملت گشكي هيرو حواله پيده يان حواله پكك يان حواله ام بين حتى عرب گشكي حواله داعش نوري نا يعني غور ظرف ويب هريمه غور كسل وي هريمه سيطره دك يعني دست خلصره ملت ديفسان ديفسينه يعني هيرو مثلا لكوبان يعني بيجن يان لقامشتو ايش كي كاني بكي قدنا دريا پيده رابه جبر شغل کی دستوانده تجارت که کاروانه که هر چی که بکره و نواره تنکاری بفروشه هر ما کردی گود نداری آوان را به یعنی همه کریت شغل ایش کی دستواندانه فنه معقول يعني نكش كي حواله پیدر يعني حواله پیدا کنه بوی چاوی هان گش کی حواله پیدا کنه ظلم و زور لوا کرده لوا در که مانا لورد بن فرازبونا ملت جوه حاله هي يعني باش موسى ام قراوان حرمين قد بان كنترولا بيدان ام كان تشكي
نه ما گوبن ارتش آزاد Ama ama. dervasın پیدا مگو یعنی نگشکی پیدا گریداینش باش شغل خود تنه اشتلا اجباری Hamle dış beve geri beve همه خبر نکاره بگیره. نه نکاری نه خلق جوی تشتی راضیه گلو آسایش استقرار هی Kako- برف ترسیه بده دلواده هی یانتنه بوا باورن کارن مثلا فکر رومانی خود در حقیقت تشتکی ده بین زمان یان تترسن مثلا دزانن هیجی insanı bu jwadra koç kirne hem jiber tişte bu rejim etkir hem jiber şer hem jiber peyde gelek insan koç kirin hatın Kürdistan'a Türkiye valatın bajarın Türkiye hınçuna Avrupa gelo insanı bu koç kirne karın bedelek yeri had ve gelen haramen koduna kontrol peyde denen. زنی که من مگو یعنی همه ویر که کنترل بند دست پیدا ده چه اکونومی چه سیاسی چه یعنی حتی چند روزا بری گو تکیلی نقابه وانو آورشکاندن نقابه انجمن اجتماعی و پیدا چه به اوفیس انجمن اجتماعی هاتن گرتن هاتن شوتاندن حواله و پارتی انجمن اجتماعی مثلا لعامود لدربيسي هاتن كشتن هذا يشكرنا سر مكتبه وانا لقامش له مكتبه مثلا بدكاسه شوتاندن يكتي شوتاندن مال قيادة وانا قرتن يعني وانا دركتنا دروايا او مال وانا بول ملات يعني خدي شيطان وعلما او شيطانا كردن يعني نا لاوي في ملاتيه او شيطان فهيرو تكلي حمطش بن كنترولا يا باكاده و بايده ده بالاحرى يانتي رور بميني يانشتي دركي في جاكي دي جاكي دي تكو داري برفريجمه تنكاني هاري لوراتا بيشتا عربي جاكي تنكاني هاري تكون تو كردي ديفاغري هلا باشور باتا سينور حمو غرتي راكريه تركي براناده دي هاري باكور جي ماوتي كردستان سوري كشكي حمو فالا بكي هاري اوي واجي يك سياسة وانا ضغط كل سرملت نهار الهندرة كردستاني والله هناك أبو اختيار يعني دقرين دبي قافي أم بمرن كسي خورتنا قو مغاش كده خورتنا مال الهريمة كردي جبر يعني نرازيبون أخوان ملت ده درتكبه قو إيكانه درتكبه إيه بريخو همن درتكبه مثلا دارة أوروبا ده تركيا يعني يعني وقتها حتى تركيا دريه قاچاغرته او ري قاچاغر بچرن كيته نظام حبكي بري ويجي برندن يعني تمنوي برنده فنرازيبون اخو ملت جو ايجو بده وهر حبسه كبير ودركي جبر ويجي فكرت كي بري خو دركه وج سياسه طبعا او هريما كردي جاردين فالا بكن يعني دعفرين دا وقت الرجيم هابو إن شورشا سوريا دست بينا كربو سادي نودو شش كرد بون قول إيه نفوس يدي بوتن أو سادي تشارجي تدي كافن عرب دسي قندي عرب والورا هنا بشتي قو شورشا دست بيكر وبشتي قو هرم بيشي كتب بندسي بيادا سادي بينجو تشار كرد تنما بينجو تشار نا تقريبا حماد نيزكي بينجي يعني الدور بينجي كورتي دهانا يديجي عربا فهذا دوم حاول كر جو منطقة كردي فالا بكي هرا كوباني قول ملاد بيجي يعني تبتر هي أذكر كوباني بالكز هر ناس ناكم كسيجيش دروا ملاد هاتي جقام شلو هرا قول تكليما وداينستاندونا مغالي خور ويركي دسينونا الكوباني جورغا دبي هي ناس ناكم أنا معناه خو إيه كرد جو نرازي برا خو دبيش ور دركبي مثل دەستپێکە مەشغوڵانیزم ساڵا بۆریژی دەرهاتە ڕەوشە کوردستانە سووریە پۆزیسیۆنە سووریە دەمە هەڵگرتنێک کردبوو ساڵا چووی حتا نها بیاوە چ گوهاتن چێبوون لێدرێ هەری داوای سوازن بەیەکێ پرسم گەلو گوهاتنێ بۆ چێ دەبێن منفینە یان مثبتن ئەرێنینە یان نێنینە زراغا وا هەیە فەیدا وا هەیە بچەوە ئەمەرەکاری بناخینی وا گوهاتنە يعني تشكي برشاف بيغورتن شيوبل بس مثلا تدي او تكيلي وانو انجمانه شي بوي فا يكشي
هشتن ofisi Encüman İçtimai Kurdi goçe bel vebin herime Kurdi dibin siyavanda avana hiştin berdane Kurdan ticaran hin hapse wanda hin baran nadana durda on mektebe yani dibistan hin vak bere zaroke mehin darın felsefe Abdullah Öcalan dukhunun o nabu yani bavana avakabu go pişti sersale dibe vakt dibe ve programı او projaya mektebe felsefe Abdullah Öcalan raj belki bayağı bir لسر شورشا سوری و طیباتی سر سوری گشکی هریم برای گو دست ارتشا آزاد بو او هریمانا هم به هن دست ارتش دارد تبع دست رژیمه جبر پیشگیری و خورده مابن باشا او روس و تبع ایرانی پیشگیری آوید که دوست ملت سوری او 111 دولت بون 20 دولت بون تشكيلو وانا جي هم بهن تدريب قياس ملت سوريا ناكرن هنا كان قنصلوس خارج سوريا راكرن وانا جي جاردي فاغرادن يعني وضع سوريا ويرانجين نوك بري يعني ملت شورشرا وهناك ناخذ ناوى شورشا سوري ببيسن يعني ملت سوري دبي مثلا ام جيشت حالي ام تركيا دركتم اوروبا ولا يعني شيء قول سوري شيء بون مثلا سوري لهلا شورش لهلا مناطق هريمة عربية بيجن هريمة عربية الودركة أو ريا M4 M5 هبو رجيم دخواست دست خواب در سروي قواتا روسان ورنا دست خواب دا سرج يعني إيد ديان مثلا كرديجي امریکی یعنی او تکیلی امریکیان و کردارا نبوه او هانا زیده گومد گو والله امریکی و اسپدا نیلن مثلا تعدال کردا به امریکی جی نور بان مصلحه خود دیرن وره اقتصادی گول که در که روی اوت کن وقت چی گونه چی گونه چی که